Mupay nga aga, hayo nga tanan, mga kabugtuan ko didakan Kristo. Siguro, naguhuna-huna nga ni kita hiton manaragna, iton aton imahin, usa nga tao nga maisog, ngan madinasigon, nga nagpapahayag han pulong han Dios. Madinasigon nga nawaray kahadlok, hiton pagpasamwak, hiton kamatuuran, na atubang hiton mga dagko kapag katao, hiton mga gamhanan nga mga tao, hiton kahadian, kaniginyayakan, kung ano iton iginpapayakan haira, hiton Dios. Sanglit madigon, madinasigon, nga siguro naton personalidad, hiton usual naton siguro paghuna-huna, hiton manaragna. Pero na naton siya nga pagbasa, intatagan kitahin iba nga hulagway, in manaragna, kan Elias. Tinuod, madinasigon hiya, tinuod nga may ada niya kaisog, hinpag pasamwak kan pulong han Dios. Pero, danay liwat na abat hiton kabutlaw, na abat liwat hiton kamaluya. Sharing pa, sometimes the runner stumbles. Sometimes the runner grows weak and tired. Siguro amoy niyan eksperyensya ni Elias. Umampalahiya pagdaog kontrahan mga propetahan, mga manaragna ni Baal, ang mga kapadian ni Baal. Pero niya pagdaog daw sugadhin kaperdihan. Kay nasina iya ang reyna, Jezebel ngan ginlanad gud hiya ngan karuyag hiya pagkaruyag hiya patayon kay Elias. Sa lidahin nga higayon nakalagiw kay Elias na hadlok para iya kinabuhi. Nanamo ngani nga didahan na siya nga pagbasa nagpapahayag hiya daw nga daw sugad hin nagtuturaw na hiya. Karot sobra na ini. Makuri na gud ini. Karuyag ko nala mamatay sa ring niya. Usa nga tao nga madinasigon, usa nga tao nga may ada kaisog pagyakan, ang pulong han Dios, ang kamatuuran, pero naabat liwat itong kaputlaw, naabat liwat itong kamaluya. Di dahil ngay gayon, gintagan niya han Dios in panahon hin pagpahuway, na nga turog hiya. Pagpahuway han lawas. Usa nga tao nga binubutlaw. Pero kahuman niya nga turog, ginpukaw hiyan anghel, ngan sidngon buhat, ngan kaon. Nga nidahan pagmata niya, kinita niya nga may ada kuno, usa nga tinapay, ngan usa nga tibot hin tubig. Kinaon hiya ngan ininom, ngan kinaturog nga haw. Pero ginpukaw nga haw yan anghel, buhat, kaon. Binuhat hiya, kinaon ngan ininom, ngan siringhan siya nga pagbasa, nagmalaksi hiya, nagmakusog hiya, nga nagkamay-ada niya kusugin pagbaktas sa kubhin 40 kaadlaw, nga tuhan bukid ang Dios. Tinapay ngan pagpahuway, amo ni ginhatag kan Elias, base makagpadayon hiya, han iya paglakaton. Itong lawas, pinubutlaw, kinahanglantagan hiya itong angay nga pahuway. Itong lawas liwat, ginugutom, kinahanglantagan hiya, kinkaangay nga pagkaon. Pero itong dinahin nga kahimtang, diri la lawas nun, diri la material nga pagpahuway, ngan diri la material nga pagkaon, ang nakapagpakusog kan Elias. An iya pagkilala nga haluyuhin nga tanan, diri iya ginpapabayan ang Dios. Kaupod ang Dios niya, didahin nga tanan. Didahan niya pagpahuway, nakadaan Dios. Didahan tinapay, nga iginhatag ha iya, iginpapahayag ang Panginano, ang Dios ha iya. Nga siguro nakapakusog ha iya, diri la ini nga tinapay nga tubig, ang material nga tinapay nga tubig. Kundi niya pagkilala nga ang Diyos
nanginginano, ngan amo ang tinuod nga nagpapakusog ha iya. Amo nga nahimo niya himpaglakaton. Sa kubin 40 kaadlaw karagsingon, ang hingpit nga pag-ukoy, ang iya kinabuhi, kumusa nga manaragna. Natuman niya, ang iya buruhaton, hinhingpit, tungod hini nga pagkaon, nga iya kinarawat, ngan tungod, han iya pagkilala, han paghigugma, han Dios, ha iya. Now, ini nga eksperyensya ni Elias, siguro ladawan itong paglakaton, itong kada Kristiyano, itong paglakaton, itong kada tinunan na naton Ginoo. Siguro mayada mga higayon nga naguhuna-huna kita, nga makusog kita, mayada naton makusog nga ungara, in pagsunod na naton Ginoo. Pero mayada liwat mga higayon na nagpapahinumdum aton, itong aton kaluyahan, napalya kita. Mayada mga higayon nga makusog iton aton tinguha, iton pagtuman, iton aton buruhaton. Pero mayada liwat mga higayon nga siguro nakaka-frustrate ha aton, nakakahatag ha aton, hinpagluya iton aton ungara. Tungod kay danay diri siguro naton kinikita, iton bunga, iton resulta, iton aton mga paningkamot. Danay nakita kita iton aton kamakusog, nga nakilala liwat kita, iton aton kamaluya. Di dahil naton paglakaton, ginpapahinrom kita, sugad kan Elias, nga aada iton Dios. Ngan usa iton makusog nga pahinumdum ha aton, amo iton Eucharistia. Iton pagpahayag, iton pulong iton Dios, ngan iton aton pagkarawat, iton iya lawas. Diri nala kita aada nga ni iton singon aton realm of symbols. Aada na kita iton realidad. Sungod kay nasering, iton aton pagtuom, iton iton Eucharistia, iton atong kinakarawat, amo iton tinuod, nga lawas ug dugo ni Kristo. Diri na sugad kan Elias nga tinapay, nga simbolo, han Panginanuhan Dios sa iya. Kunit atong ginpapahayag iton misa, Kristo nga haw, iton aton kinakarawat. Hikita nga naglalakaton, kaupod naton hiya, pinaagi ito niya pulong, pinaagi liwat iton iya, lawas ug dugo, ikin papaangbit ha aton. Hikita nga mga tinunan, nga danay nauhulog kung tamad atong gimbubuhat, nga diri gud klaro iton aton mga pitad, may ada mga higayon nga nagugupong kita, iton pulong iton Dios padayon, nga ikin papasangyaw ha aton, base maghatag ha aton hin kalamrag, base maghatag ha aton hina siring pahiton kahayag, didahiton aton mga pitad. Nga didahiton aton kasing-kasing nga danay na luya, nga danay nagtuturaw, danay nasiring siguro waray nagadhin mahinanabo, kaak, waray nagadhin mahinanabo iton kalibutan, sugad na ini. Inpapahinom kita nga kaupod naton, iton aton Ginoo, pinaagi ito niya lawas ug dugo. Ngan pinaagi ni padayon nga intatagan niya kita kusog. Ngan padayon niya ginpapaangbit kita iton iya kalugaringon. Base unta sugad kan Elias, makapaglakat kita 40 kaadlaw, karigsingon hingpit nga pag-ukoy iton kinabuhi, ida iton aton kamatinumanon. Hiton tawag iton Dios sa aton, iton aton kamatinumanon, hiton aton pagin mga tinunan, iton aton Ginoo. Elias, kinitahiyahan Panginanuhan Dios, pinaagihan simbolo, ang tinapay. Hikita nga mga Kristiyano, nakilala kita. Iton padayon, nga pag-upod ha aton iton Dios, pinaagi nga haw kan Kristo, nga nagahatag ha aton. Iton iya, lawas ug dugo, base maging presensya niya, din ha aton, base maging pagkaon naton, nga diri na nawawara nga nagpapadayon nga tuhan kinabuhi nga dayon. Kaysa ring niya, aniyahatag niya nga pagkaon, amo an iya unod. Inahatag base mabuhi ang kalibutan. Aniya tinapay nga ikinahatag, amo niya kalugaringon, base maging pagkaon naton, nga maging kinabuhi naton nga tanan.